Austrija će drastično kažnjavati ustaška obilježja, ni okulist ne pomaže da se vide reforme u zdravstvu, a revolucija opet jede svoju djecu. Ja sam Mate Mić, a vi gledate Reakciju. Desničarska, nacionalistička, ksenofobna i antimigrantska vlada Austrije zabranjuje ustaška obilježja, a one koji ih budu isticali oštro će kažnjavati. To su trebali biti naslovi u domaćim ljevičarskim medijima, ali ipak su bili ponešto drukčiji. Vlada kancelara Kurza više nije oličenje svega najgorega u Europi, nego je sad, kad se bavi zabludjelim ustašoidima, odjednom nositelj europskih vrijednosti. Zavolješe naši ljevičari Kurza, kancelara. Austrija je suverena država i ako neka obilježja ne želi na svome teritoriju, slobodna je zabraniti ih. Za komemoraciju u Blajburgu i onako je dobro da nema obilježja fašističkog režima, jer to samo skreće pozornost grozomornog zločina koji su počinili komunisti. Ljevičarima su crnokošuljaši najveći saveznici, jer im je njihova garderoba zgodna prilika da promijene temu. Što folklornog ustašovanja bude manje, to ćemo se više moći fokusirati na stravičan zločin Ljubičice Bijele i njegovih masovnih ubojica. Na kraju će ljevica tražiti da se ponovno dozvole ustaški simboli. Dosta o masovnim likvidacijama bez suda, pričajmo malo o kapi ili majici nekog pijanca ili bubuljičastog Ante iz 8B. Ljevičari obožavaju represiju i zabrane, jer bez njih revolucija brzo završi u slijepoj ulici. Jedini način da ljudi prihvate njihovu ideologiju je da im bude silom nametnuta, a dalje se održava strahovladom. Zato je sasvim očekivano to kako su dočekali odluku austrijske vlade. Oduševljeno su izvijestili da su ustaše sad u Austriji izjednačene s Islamskom državom i Al-Kaidom, ali nisu se pohvalili da su u istom košu i njihovi drugari kurdski marksisti i Hamas, kojemu ljevičarska omladina i razni kulturnjaci daju podršku noseći marame Palestinke. Oni su im i dalje borci za slobodu, kao i zločinac rasisti homofob Che Guevara, kojeg nosaju na majicama. Licemjerje, dvostruki kriteriji i relativizacija zločina domaći su teren za ljevicu i desnica ne smije pristati na tu igru. Ljevica vas spusti na svoju razinu i dotuče iskustvom. Desnica je nositeljica ideje nacionalnog suvereniteta, tradicionalnih kršćanskih društvenih vrijednosti i slobodnog tržišta. A ljubitelji socijalizma, nacionalnog i internacionalnog, neka se međusobno razračunavaju do mile volje. Rekao bi pokojni Alija, to nije naš rat. Novinar TV Mislav Bago pitao je ministra zdravstva Milana Kujundžića kad će početi s reformama, na što mu je ovaj odgovorio da se u zdravstvu već događaju ozbiljne stvari u pozitivnom smislu. Nastavak tog kratkog razgovora posebno je zanimljiv. Pogledajmo. Ozbiljne stvari se u hrvatskom zdravstvu u pozitivnom smislu događaju. A otiđite okulisti. Vi osobno, kažem, možda bi mogli. Ne, samo kažem, znači, ako ne vidim. Znači, onaj ko novinar ozbiljni vidi da se ozbiljne stvari događaju. Pa vidim da smo 2 milijarde kuna dobili zato što imate rupu za sljedeću. Mislim da opet rabite ovako malo me idete provocirate. Dakle, milijarde nisu nikakve dobivene, to je proračun. Bago je ispravno konstatirao da se nikakvi veliki pomaci u zdravstvu ne vide. Kujundžiću i drugim političarima tog profila reforma je kad osiguraju sredstva. Naravno, otkud drugo nego iz proračuna, odnosno iz naših džepova. Učinkovitost sustava ostaje jednako loša. Lova curi na sve strane, a u očima ministra veliki je pomak to što će još više novca poreznih obveznika biti bačeno u tu jamu bez dna. Da, zdravstvu treba više novca, ali poanta je u tome da se za postojeća sredstva može dobiti više. Tek kad se uvede reda, kad učinkovitost bude podignuta na višu razinu, možemo razgovarati o tome da se izdvajanja za zdravstvo povećaju. Ovako kako je to zamislio Kujundžić, usluga ostaje ista, samo će biti skuplja. A kakva je ta usluga danas, pokazao je na kraju ove balade i sam Mislav Bago. Slijedio je Kujundžićev savjet i odlučio posjetiti oftalmologa u javnoj zdravstvenoj ustanovi. Najbrže bi na red mogao doći u KB Merkuru i to za oko 4 mjeseca. Tko zna hoće li Kujundžić dotad ostati u ministarskoj fotelji. Nije problem samo u aktualnom ministru,
niti bi se nešto posebno dogodilo da ga premijer zamijeni nekim drugim HDZ-ovim doktorom. Problem je ponajprije u tome što je zdravstveni sustav premrežen posebnim interesima i što nitko ko dolazi iz sustava neće napraviti ono što je potrebno da se te interesne mreže sasječe i sustav učini efikasnijim. Zašto? Zato što su ministri koji dolaze iz sustava u pravilu u njemu bili visoko pozicionirani, što znači da su na ovaj ili onaj način dio mreže. Nakon kraja ministarskog mandata vraćaju se u isti taj sustav i naivno je očekivati da će kao ministri napraviti išta što će im poremetiti odnose s kolegama. Hrvatsko zdravstvo u red može dovesti samo netko izvana. I to prije svega dobar menadžer, a ne nužno liječnik. Revolucija jede svoju djecu, a ovoga je puta progutala Kanađanku Megan Murphy. Megan je spisateljica i novinarka, osnivačica i urednica Feminist Current, vodećeg feminističkog portala u Kanadi. Poznata feministkinja na Twitteru je napisala da muškarci nisu žene. Tweet je postao viralan jer, eto, danas su takve očite tvrdnje postale velika mudrost i Twitter ju je blokirao. Blok je pratilo objašnjenje da Twitter ne dozvoljava korisnicima promociju nasilja ili izravni napad ili prijetnju drugim ljudima na osnovu rase, etničke pripadnosti, podrijetla, seksualne orijentacije, roda, rodnog identiteta, religijske pripadnosti, dobi, invaliditeta ili bolesti. Ostaje nejasno što su od toga točno pronašli u tvrdnji da muškarci nisu žene. Ono što je jasno je da je ovo blokiranje posljedica aktivnosti trans zajednice na Twitteru koja pokušava utišati feministkinje starije kova koje se ne slažu s time da muškarac tek tako može postati žena. Slagali se mi inače s feministkinjama ili ne, ovo stajalište drži vodu. Ako se zalažete za posebnost žene i smatrate da je ona uzvišeno biće, onda ne može svatko preko noći postati žena. U tome nema baš ništa posebno ni uzvišeno. Megan Murphy izbrisala je sporni tweet i dobila natrag svoj profil. Odmah je javno iznijela cijelu situaciju i posebno naglasila da su njezin slučaj popratili samo desni mediji zagovarajući slobodu govora. Napisala je i da, naravno, neće odustati od svojih uvjerenja, ali da desnici mora odati priznanje što za razliku od ljevice želi ući u interakciju s neistomišljenicima. Ako pitate ljevicu, Megan je jednostavno izašla na pogrešnoj stanici. Vlak progresa ide dalje, a ona se iskrcala prije finalne destinacije i sad je za ostatak progresivne ekipe i ona kao feministkinja nazadna i puna mržnje. Isto će doživjeti i ovi trans osjetljivi ako ne prigrle nove ludosti koje dolaze s ljevice. Progres ide dalje, a svi koji se ne pokore, neovisno s koje strane spektra, postaju prezreni i nastoji ih se ušutkati. To je ta sloboda koju zagovaraju progresivci.